Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada dua tutorial. Yang ni DC motor, dan kita ada DC drive. Kalau saya pesan dalam portal tu. Tak apa, kita went through DC motor dulu. So kita ada beberapa, ni minggu apa lah. Kita minggu depan lagi, insyaAllah, untuk kita cover DC motor, DC drive. Okey, kalau kita tengok soalan DC motor ni, saya akan recap balik berdasarkan video yang saya telah record sebelum ni. So boleh check balik you punya task dalam DC motor punya discussion kita dah discuss sebelum ni. Through our share screen dah sedang. Entire screen share mana saya punya ya okey sini. Sebagai rujukan sebenarnya. Okey, bagi tutorial soalan satu diberi kita punya soalan tu ialah 600 volt DC separate excited DC machine motor. K flux kita 3 volt. Kemudian kita punya resistor untuk armature 2 ohm. So lukis balik semua ni. Dia punya torque yang connected adalah 21 Nm. Okay, boleh dengar kan? Sebab saya play video daripada laptop saya ni, boleh dengar? Boleh. Okey, saya play video. Okay, key in semua data yang ada, then go to the soalan apa dia? Berapa ke armature current dekat full load torque? Torque itu 1 Nm. So armature current berapa? So pakai formula TD equal to K flux IA. K flux dia diberi daripada torque 1 Nm. So dia remain IA. So IA sama dengan dia bagi 3 dapat 7 ampere. 7 ampere adalah full load current pada keadaan full load torque. Kemudian berapakah static current? Static current apabila kita punya reduction of 80%. Reduction of static current kita nak reduce 80%. So 0.8 daripada static current adalah BD over RA. 600 bagi 2, 300 ampere. So this is static current initial. At 80%, kalau kita dah reduce kepada 80%. Ataupun reduce 80%, remaining 20% je. So 20% kali 300 adalah 20% kepada 300 adalah 60 ampere. Saya nak tutup 100 kali 300, 60 ampere. So starting current kita. So pada starting current 60 ampere, berapakah kita punya required R additional? I starting sama dengan BD over R total. Ini nama R additional adalah. So yang dah ada 2 ampere, 2 ohm. Starting current kita required adalah 60. So kira lah untuk R additional. Dapat 600 bagi 60. Tolak 2, 8 ohm. So this is the required R additional dekat sistem itu untuk reduce starting current kepada 60 ohm. Then when we go to number 2 beritahu kata DC separate excited motor dengan load torque 140 Nm. Incoming 240 volt, armature 1 ohm, 140 Nm, dia rotate pada 600 RPM. Friction minute diabaikan. Kita punya friction of torque 140 load friction 100, 10, 50 semua pada. So lukis sekarang ni. Kemudian dia suruh cari efficiency. Cari efficiency of the system. So kita tengok balik. Kalau efficiency formula adalah P out over P in darab 100%. So berapa P in, berapa P out. Sekarang P in adalah incoming of your system lah. P in darab IA. P in darab IA. Jadi sekarang ada I in, IA sama lah. So untuk fee pula, dia bergantung pada fee lah. So formula di situ.
Bila case, tulis semua formula yang terlibat. Manakala output pula adalah develop torque, develop power. PD sama dengan EA darab IA ataupun PD adalah TD omega ataupun P develop adalah EA darab IA lah sini kan. Kalau EA darab IA lah. Kalau start lagi. So, cari develop torque. Which is develop torque adalah torque load dengan torque friction. 140 tambah 10. 150 Newton meter. Manakala you punya speed dalam radian per second darab 2 pi 60 62.83 radian per second. Develop P out. P out adalah P develop tambah P loss lah. Kalau you case you punya Bismarck diagram tu, P adalah P in tolak P losses. Adapun P develop tambah small losses tu adalah P out lah. Okay, then you go. Okay, boleh ambil masa untuk catat dulu. Mana-mana yang terlepas hari itu ataupun yang tertinggal yang saya termiss, catat dulu. Saya akan play balik kali. Tu you dah develop power which is di sama dengan develop torque darab omega. Develop torque you 150 Newton meter darab omega dan radian lah, bukan dalam rotation per minit. Dapat 94.5 watt. 9.4 kilowatt lah. So kira buat V in, which is V in darab IA. V terminal tu adalah IA, RA, EA lah. 240. So, dapatlah nilai EA 240 tolak IA. So, this equation number 2. Equation number tak sebagai kedua lah. Jadi, develop torque. Kemudian, untuk develop torque, di develop sama EA, IA. So 2 minit untuk check balik equation dan solution yang kita dah bincang sebelum ni. Boleh cross check, boleh note yang mana tertinggal ataupun yang termiss hari tu. 2 minit. Apa nanti saya akan share recorded discussion ni dalam kita punya group. Sebab dia punya hard copy slide sheet ni saya tak pasti di mana, tapi recorded video discussion ni sahaja yang ada buat sementara ni. So saya akan share yang ni lah. So you boleh run dan pause at any point yang you propose untuk ambil notes. 9424 masukkan yang gua EA di dalam equation, jadikan IA sebagai anak. Nampak tak? So pakai quadratic form formula IA square tolak 240 IA tambah 9424 tambah kosong. So masukkan dalam quadratic ni, X sama dengan negatif B semua ni kan. Quadratic function. So cari untuk IA.
Bila you solve for IA, you akan dapat dua value. Satu, 190.54. Satu lagi, 49.46. Dua value lah. So you check yang mana yang lebih hampir kepada you punya power yang you make ataupun you get from this system. Nampak tak? Okay, tadi kita kira P in berapa? P in adalah 944. Sorry, P develop. P develop yang develop daripada sistem ni adalah 944. Kita kata kami mungkin 10 atau 11 kilowatt lah. 9 kilowatt keluar, maksud kata losses mungkin dalam 9 atau 10. 10 atau 11 kilowatt. Tetapi dengan IA yang value ni, punya P in kita kira adalah 45 kilowatt. Kalau value 49 ampere, P in adalah 11 kilowatt. So lebih logik adalah mustahil 45 kilowatt masuk kan. Sedangkan bila P out tu hanya less than 10 kilowatt. So sangatlah lebih sikit lah kan. So yang lebih logik adalah yang ni. So P develop, P out top dekat load darab omega. So 140 darab 60.83 dan 80.96 watt. Balas. So efficiency adalah P out over P in. P out over P in. Tadi 9 kilowatt dekat output hanya 8 kilowatt. Balas. So P out adalah 876 bagi dengan P in 11 kilowatt dapat 74.1% untuk soalan nombor 2. Okay, itu untuk soalan nombor 2 yang kita dah bincang sebelum ni. Dia cross check balik dan kita akan pergi pada soalan nombor 3, 4, 5. Okey, 3, 4, 5. Ada soalan sekat ni untuk soalan 1 dan 2? Any question untuk 1 dan 2? Tak ada saya. Okey, kita sambung lagi, teruskan. Topik kita adalah 84%. Then we go to next question of number 3. Question number 3. DC shunt. Okey, boleh ambil masa untuk lukis dulu parameter DC shunt yang dibincangkan di dalam soalan 3. Diberi DC shunt, so apa yang kita buat macam biasa, lukis, label dan derive apa yang patutlah. Transfer all the parameter into circuit. Parameter ke dalam circuit. DC shunt, so dilukis lah. DC shunt punya equivalent circuit. Dia punya armature circuit, dia punya field circuit, label dia punya parameter semua, tulis dia punya equation, nampak tak? Transfer the equation into mathematical punya short notes lah. VF reduce 10%, apa berlaku pada speed. So baru you start dengan equation atau start dengan soalan-soalan yang follows. Dia punya constant tu, you lukis, you punya circuit, you labelkan you punya circuit, line current semua ni. So masukkan nilai yang ada, 3 volt second untuk K flux. Kita punya field voltage reduce 10%. Field voltage masuk kata you letak apa ni, 10% reduction. 10% reduction motor terminal voltage lah. Bila terminal reduce 10%, so apa berlaku? Bila terminal voltage di reduce untuk field, pada masa yang sama armature juga reduce. Faham tak? So VT ni adalah 90% of the initial value lah. Dapat instead of 115 tadi jadi 103. So K flux juga berubah sebab dekat field juga dah berubah. 90% of you can see just now. Jadi 2.7. Tadi 3 kan jadi 2.7. Okey, take note dulu. Value untuk new V terminal, value untuk new K
K flux. 103.5, 2.7 volt second. And connected to the same load. Same load means that the developed torque adalah sama lah untuk initial punya condition, untuk new voltage punya condition. So it connected to the same load torque, juga torque yang sama. So torque develop adalah K flux IA, which is IA adalah K V terminal tolak A over RA. So untuk bahagian ini you samakan antara dua formula, which is K flux yang lama dengan K flux yang baru adalah sama sebab it's connected to the same torque. Develop torque yang sama, cuma yang berubah adalah you punya terminal voltage. Bersamakan antara yang lama old dengan yang baru. Okay, ambil masa untuk tulis. Dan yang lama 3, yang baru 2.7. Terminal voltage yang lama 115, yang baru 103.5. Nampak tak? Dia punya speed yang lama 312, speed yang baru yang kita nak cari omega mu. Kan? Armature resistor yang lama, yang baru dia boleh tulis ataupun dia boleh slash lah sebab right and left ni same numbers. So dia akan cancel each other lah. So remain as the unknown lah. You letak, you expandkan dia punya equation ni, settlekan yang dalam ni, darab dengan 3. Yang ni pun 2.7 kalikan dengan 103.5, keluarkan. Yang ni pun keluarkan. Dan later letak omega ni di depan. So kena bagi, masukkan value K flux 3, K flux 2.7, VT yang lama 115, yang baru 103, K flux sama, K flux baru. So omega lama adalah 312, berapa omega baru? Saya carilah untuk omega baru. Dapati dalam bentuk sama ada yang tukar dari radian per second kepada RPM ataupun RPM terus. So omega baru, betulnya N lah ni, 299.53. Value yang dapat mungkin exactly the same as example punya template, mungkin lari sikit. So yang penting ujung ni ataupun value yang kita dapat ni dia more or less 5% is acceptable lah. Kan? Biasanya RPM ni dia tulis dalam bentuk integer terus, tidak ada point-point, tak ada. 299 ni mungkin kita just bundakan kepada 299 lah. 2995 ni bundakan pada 299 ataupun 300 kan. Dia just panggil apa? Round numbers. Location per minute just now adalah 312. Dia reduce, the same reduction happen to your omega, which is 299.53 RPM. Ada soalan 3? Separate excited DC motor. Kalau tak ada kita pergi soalan 4. Ada sebarang soalan? Tak ada. Okey, terima kasih Hafiz. Soalan 4. Okey, dia dapat dia punya, nampak dia punya term tu ataupun kenyataan tu, separate excitation. So replace dia punya circuit lah. Separate excited DC motor. Buat specification lah. Separate excited DC motor nombor 4. Ya. Juga operate pada 400 volt, terminal voltage, armature and field resistance 3 dan juga 105 ohm. Sekejap, yang ni soalan 1 saya skip kot ni. Yang ni soalan 4
A. Differentiate the construction equivalent circuit as characteristic between DC dan juga shunt. Oh ni. Yang ni shunt, separate DC, you boleh buat sendiri lah tu. Sebab kalau shunt ni dia punya field inline with terminal voltage. Kalau separate, dia punya terminal voltage, dia punya field ni dekat luar. So yang ni kita terus pergi pada B. Calculate the rated torque, starting torque, what equivalent circuit and characteristic between of the shunt. So pada waktu ni dia draw 4.5 ampere of armature current. Loop current lah. Armature current. Okey, yang ni separate. Silap. So armature dengan line sama 4.5. K flux 2.8. K flux kita 2.8 volt second. So, Okay. bezakan antara DC separate dengan DC shunt. Boleh lukis separate ni. Shunt yang ni lah. Is that connected to the same terminal voltage. Yang ni separate, sorry. You nampak saya slash ni separate. Saya pun lupa dah, sorry ya. This is your armature. This is your field. Separate excitation circuit. Yang ni shunt. Nampak tak? You punya construction of terminal voltage ni parallel dengan field. Yang ni armature, yang ni not connected ni. Tinggal delete yang ni. Yang ni adalah individual source untuk field. Okay, sambung. Yang ni terminal untuk armature, terminal untuk shunt berbeza. Yang ni they share the same. Boleh differentiate lah, boleh kira dua ni. Boleh differentiate. Yang berbeza hanyalah armature. Kalau masuk 4.5, terus pergi ke armature. Jadi kalau masuk 4.5, dia akan pergi separuh kepada field, separuh baru pergi kepada armature. Nampak tak? Okey. Okey, B. Kirakan, calculate the rated torque. Rated torque, starting torque, starting current. Jika starting current kita limit pada 4 kali rated value, berapa V terminal kita kena adjust. Ini kita buat assessment untuk DC separate. So pakai formula yang diberilah appendix tu, rated torque adalah K flux IA 2.8 kali 4.5, kita dapat 12.6 Newton meter. Okay, boleh take note. Cuma solution step tu. First dengan develop torque, then starting torque, then starting current. Formula semua dalam appendix. Kalau dulu kita minta student untuk remember ataupun ingat lah. Tapi sekarang formula semua akan dibekalkan. Your task is to choose ataupun to decide which formula related to which scenario, which system. Ia akan buat keseluruhan discussion untuk sistem tersebut. Bukan kita nak hafal formula kemudian kita luah balik kan. Formula semua dah diberi. So patutnya tidak ada isu lah kita tangkap toyo dalam kelas bawa formula semua kan. Cuma bila dia praktis, dia akan dapat selesaikan soalan yang lebih kurang sama. Adapun bila circuit tu dah ada, you dah tahu dah apa benda yang tak ada kat tu, itulah yang nak cari. So bila kita praktis lagi dan lagi, different question, mungkin the same step. So you dah familiar, dia akan mudah untuk solve any question dalam assessment, exam ke, task, test ke, assignment ke. Starting torque. Just not develop torque ya. Starting torque berapa? Starting torque. Develop torque. Develop torque. Torque darab omega 4. So ni starting torque. Ni adalah develop torque sini. So starting torque berapa? Starting torque adalah pada 373. Develop torque adalah 12.6 pada waktu rated lah. Okay, then starting current. Starting current. Starting current VT over A. V terminal 400, armature 3, so 133.3 ampere. Dekat tadi lah, dekat starting torque.
starting new. Kita limit kepada 4 kali rated current. Rated current 4.5. Kalau 4 kali 4.5, 18 ampere. So, this is starting current kita nak limit. Just now, dia punya starting current tinggi lah. Limit kepada 4 kali, so 18 ampere. Okay, boleh ambil masa untuk catat dulu. Dah terlepas kan. So starting top, starting current. So bila kita set new starting current limit 18 ampere, kita nak cari berapa sebenarnya kita nak reducekan voltage dekat terminal tu. Ada. So macam saya kata, any calculation start dengan equation. Walaupun kita dah noted dekat somewhere else dalam kertas kita tu, equation tu kita tulis kat mana-mana kan. Dalam kiraan yang kita buat, step tu mesti mulakan dengan equation. Kemudian jalan kerja. Step-step lah. Last kali jawab betul. Jawab kena ada ni. In between, kita letak unit, tak ada masalah. Not so critical lah. Kalau ada bagus lah. Tapi last kali mesti ada unit. Unit volt kah, ampere kah, meter kah, newton meter kah, watt kah, kena ada lah. Okay, kita sambung. So, berapakah voltage yang kita kena reduce untuk dapatkan starting current 18 ampere ni? So, kita kira balik dalam formula ni. VT new yang diberikan over 3 dapat 64 untuk 4 volt. So, this is the required voltage untuk reduce kepada 4 kali rated current. So, berapa develop tau? Develop power. Okay, settle untuk just now punya starting current. Sekarang develop power pula. So develop top sama dengan K flux IA. Nak bandingkan antara previous dengan new starting top yang develop. baru dengan yang lama. Yang lama K flux IA yang lama 4.5 12.6 mm. So kita dapat dia punya speed tadi. Kita nak dapatkan top dapat speed kan. Speed dia berapa? 12.6 mm. K flux masukkan nilai dalam formula ni dapat omega kita 13. So 138.04. TDO 12.6 kan. Sama dengan develop top yang baru. Dengan omega yang develop top sama omega yang baru. Berapa omega yang baru? So omega baru adalah 138.04. So power develop untuk yang lama berapa? 17,739 watt develop power. So penting ni. Nanti nak test. Kita check kat power of system bila kita ubah setting. Develop power energy kan. Okey, untuk yang lama. Yang baru kan? Yang baru kita punya the late single 12.6 mm single top kita. So K flux berapa? K flux kita adalah 2.8. Bukan sini kan?
2.8 bagi terminal baru, 54, 2.8 adalah omega baru, kaca omega. Betul? So this is developed top, which is the same load. So masukkan nilai yang tadi ni 12.6 Nm sama dengan K flux yang baru 2.8, terminal voltage yang baru 54, K flux 2.8, RA kita 3. So keluarkan omega nu ni. So omega nu adalah 4.46 radian per second. Bila kira balik develop top, kita akan dapat 182.25 watt. Dapat ke omega, dia dapat 14.46 radian per second. So develop power yang baru adalah 182.25 watt. Just now berapa? Just now 1739. 17.9. Sekarang adalah 182. 182. Yang pertama adalah 1739. Ini reduce 182. 1 kilowatt jadi 100 watt. Kalau makin reduce terminal voltage, makin reduce punya kita buat pada power juga kat kita. Okay, then kita punya nombor 5. So percent of reduction just now. So percent of reduction berapa? What? Percent of reduction yang lama tolak yang baru bagi yang lama. So 1K tolak 100, 80 bagi dengan 1.79 tadi dapat 89.5% of reduction. So that is your answer untuk. Okay, kadang dia punya reduction ni tak logik kan. Tapi biasa kalau sistem tu terlalu worst design kan, dia memang reduct teruk. So howsoever that is the calculated value, and as long as you can prove the equation, prove the calculation tu, so the step akan ada markah lah. Concept, step, then answer. So itu kita bincang sampai soalan nombor 4. Kita try untuk run sampai nombor 5 tempat tak? Ada tak? Oh tak ada, dia sampai nombor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada sebarang soalan untuk tu perbincangan sampai nombor 4, 5 dan 6 ni saya akan isu kemudian. Yang nombor 5, nanti saya akan cari dia punya solution dan saya akan share. Okey, kalau kita tengok dekat dia punya kelas sekejap boleh buka je punya portal tu. Kita ada assignment. Assignment saya ingat dia orang dah release dah. So kita akan go through you punya assignment sebab due date saya tak pasti, nanti saya akan beritahu. Akan diberitahu oleh koordinator lah. Untuk SEM ni koordinator ialah Dr. Ash Bahani. Nampak tak? Assignment ni dah dipublish. Tutorial 2 pun dah dipublish. So assignment ni kita akan publish dan you all akan buat secara group. You ada 22. So boleh pilih sama ada minimum 2 orang per group, maksimum 3. Okay, assignment ni dia cover 5% of your contribution. Untuk report 5% dalam bentuk demonstration, so 10%. Assignment ni.
Kalau you tengok tajuk dia adalah Performance Analysis and Braking of DC Drive System. Kita dah go through bahagian speed, bahagian braking nanti kita tengok macam mana. Performance Analysis on Braking of DC Drive System. You akan buat maksimum 3 group, you boleh pilih any of your group. Nanti saya akan publish di punya table, you boleh masukkan nama dan ahli kumpulan dalam table tersebut dan apa nama kumpulan you all. So untuk assignment ni, tengok dia punya tujuan utama adalah untuk you buat design dan evaluate. Kita dah bagi siap-siap separately excited DC motor drive system. And motor tersebut you akan design supaya dia dalam operasi motoring, dia tengah bergerak. Then pada masa sama bila you apply braking, apa yang berlaku? Dia tengah start, kan start lah, starting dia tak masuk. You operate motor tersebut dalam bentuk simulation lah. You simulate dalam sama ada P-Sim, T-Spice, T-Spice atau yang you pernah pakai sebelum ni. Dan saya ingat you pakai P-Sim, nampak tak? Kita ada beberapa option kan. You dah pakai P-Sim sebelum ni, so just fokus kepada P-Sim. Buat circuit dalam P-Sim tu. Apply mode motoring dan juga buat switching untuk dia brake. Nampak tak? So dia punya task adalah untuk fulfill CO2, ability to evaluate suitable electrical braking strategy dan juga dynamic models untuk DC system lah. Sebab ini kita fokus pada DC excitation ni. So DC lah, DC drive system. Okay, untuk bila you dah compose you punya circuit dalam PC, contoh tak ada kat sini, tapi you dah buat sebelum ni dalam power electronic dan juga dalam electrical machine, you buka you punya PC nanti, you reset balik ataupun you enter you punya value ni of armature resistance, armature inductance, inertia, torque constant, semua pakai value ni. Pakai value ni. Dia punya range value ada antara unit-unit ni. Nampak tak? Dan boleh control check balik lah. Bila double click dia akan keluar default value. You edit kepada value-value ni. So unit parameter yang untuk you punya value. So sekarang cuma you punya task ni kita akan buat secara individu untuk setiap group. Mana kata setiap group tak boleh duplicate group lain lah. So use your last 2 digit of the group leader student ID. Macam you punya ID number kan. Bla 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 bla, ada 2 digit last tu, siapa yang sebagai ketua dia pakai 2 last digit tu. Range antara value ni. Nampak tak? Dia akan masukkan ID value kat sini, dia akan dapat value antara nilai ni. So that is your value to be used. Value-value yang pakai ni you akan letak dalam report dekat front page. So pakai formula ni lah untuk generate value yang you nak pakai. Okay, apa dia punya scenario ialah you dah set dia punya value machine tersebut. Sebagai electrical engineer, your task is to design a DC drive system for electrical industrial parts lah, pengangkat. Menggunakan separate DC excitation punya motor, single phase, full wave converter. Full wave converter, AC to DC full wave lah. Bukan half wave, full wave. So to implement braking strategy, you run then you brake. Pakai single phase, dynamic braking. Implement these two distinct braking model, sama ada dynamic ataupun regenerative. So you may take note all the term here. Nanti kita akan discuss dalam kelas dia punya nota tu. So you boleh take note, refer back to your scenario dekat assignment. So this is your scenario yang diberi lah. Buat dynamic braking strategi dan juga regenerative braking. Mungkin pada circuit yang sama, mungkin you boleh buat 2 circuit yang berbeza.
So untuk measurement, you include block monitor, include sensor ataupun logger untuk monitor current armature, dan dia punya speed response, dan dia juga dia punya top. Ada. Sebab kita nak tengok macam mana dia punya respon kan. P in, P out, bagi input, bagi output kan. Input, so you kena tengok lah volt in dengan I in. Output kena tengok lah top dan speed kan. So dua keadaan tersebut, yang pertama adalah motoring. Nampak tak? Starting motor with constant load torque. You may select your own preferred source, LT, AC ataupun DC. Biasanya kalau kita pakai AC ni, kita rectify dulu baru kita implement DC to DC source, DC to DC converter. Nampak tak? So this is your option yang boleh pilih. Nampak tak? So you boleh buat circuit, you boleh cross check dengan kawan you, tak dapat idea, you boleh come back to me at any time. Sebab dia punya due date ni kita tak decide lagi. You boleh, tapi assignment ni boleh start at any time, kita dah publish. So semua parameter boleh baca, yang boleh implement pakai apa yang ada dekat dalam briefing ni. Okay, first you buat motoring mode, then you implement braking. So you may buat circuit yang berbeza. You boleh buat circuit ni, you copy dan both dynamic braking. You copy both regenerative braking circuit, lebih mudah. Daripada you buat, you modify kat situ, you run. So you buat 3 circuit yang berbeza, lebih mudah lah gitu. So untuk dynamic braking, disconnect the source, ni step je lah, and switching the armature of braking to resistor. Nampak tak? Bila kita break, kita akan dissipate kepada RB lah. So you by yourself kena decide what kind of value RB yang nak pakai. Calculate RB such that initial braking current does not exceed 2 kali I rated. Nampak tak? Berapa ke RB yang dia boleh, jangan try and error lah, kira dulu kan. Kira, simulate, baru verify. Untuk regenerative, reverse the power flow from DC source back to the grid. Increase the back EMF to supply voltage. Maksud kata bila dia reverse tu, you increasekan kekuatan medan magnet untuk dia feedback kepada grid. Tak? So part C, performance analysis. Tadi you run simulation, sekarang you baca dia punya result dan compare. Evaluate the stopping time berdasarkan apa yang dah simulate tadi ni. Tengok dia punya graph. Dan juga peak current, dia akan generate dia punya graph tu. Dia tengok apakah dapatan you all dan buat comparison. Then also calculate the total energy recovered during the braking phase. Maksud kata you boleh evaluate lah, kalau you apply this kind of braking, boleh tak recover back ataupun kita nak buat EV ni kan. Kalau EV ni kita akan generate power feedback to the battery bila kita braking. Kita run, kita pakai bateri, kita brake, kita charge balik bateri. Nampak tak? Kita nak design berapa besar bateri tersebut untuk kalau kita nak pakai regenerative braking. So berapa current yang kita dapat absorb balik, berapa power yang kita dapat recover balik during braking tu. Nampak tak? Dan juga evaluate the impact of firing angle. Firing angle kan alpha ni, dia boleh set daripada 0 sampai 180. So berapa nak set untuk braking mode tersebut, alpha berapa. So dalam demonstration mungkin individu, mungkin group, nanti kita akan decide balik. So dalam demo pula, setelah you buat report, you buat eksperimen, you buat report, later nanti kita akan set time untuk demo. Maknanya kita setiap ahli kumpulan dia kena faham lah apa yang you buat dalam report tersebut. Simulation circuit developed will be used for lab demonstration. So setiap orang akan ada dia punya sesi sendiri. Kalau dalam group, mungkin kita akan suruh you all compose and group lah. Demo, you have to show transition between the 4 quadrant. And you have to explain how
how you use your punya tools untuk predict the real world behavior of the EC drive. Ni punya format lah, format guideline. Include all the parameter, deadline, week 7 as per teaching plan. Week 7, sekarang week 5. Mungkin kita extend sikit nanti lah, tapi tengoklah macam mana. So dalam rubrik untuk you punya report, please refer to this criteria lah. Nampak tak? Dalam report, you should have a model which is accurate, label semua lah. Label proper lah, P in kat mana, P out kat mana, amateur kat mana, jangan tinggal sebagai default values. Label properly. And you buat model, parameter semua you key in secara tepat, ikut guideline tu. Dan untuk analysis breaking, label semua ada, waveform, result. Untuk comply dengan SDG 7, analysis you kena discuss secara proper lah. Setiap graf kena ada discussion bawah dia. Jangan you buat graf, ujung ni buat discussion, tak. Setiap graf ada discussion. Kalau tak mau discuss, jangan buat. Setiap graf ada label, ada discussion. Tak. Then complex problem solving, untuk RB tu macam mana you pilih berdasarkan kiraan apa, justifikasi apa, tak. Dan model construction kereta. Ini dalam demo. Demo kita tengok kriteria untuk ini demo. Boleh baca yang ni? Tak faham boleh tanya saya boleh. Okay, saya ingat itu saja untuk kita punya sesi hari ni. Assignment dah di-upload dekat portal. You boleh download, print out dan decide you punya group. Nanti saya akan publish table untuk you masukkan data group, siapa nama, siapa ketua. Okey, itu saja untuk perjumpaan hari ini. Ada sebarang soalan? Terima kasih banyak-banyak. Ada sebarang soalan? Semua hadir hari ini? Okey, kalau tak ada, di situ saja. Jumpa lagi hari Jumaat ni. Apa? Saya boleh upload video yang solution tu sebab ada tadi ni. Okay, saya akan bubur kat grup nanti. Okey, baik sir. Terima kasih. Ada soalan lain? Kalau tak ada, di situ saja. Jumpa lagi hari. Tak apa, saya upload nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, sir. Terima kasih sir. Terima kasih, sir.
Oi, lepas apa?